Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan nga Alvin. Manipod Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan sineryoso kadag iti babae ang nakarelasyon ko. Gapu ta ti panagadal ti kabsat ko ti priority. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alvin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka di manen akalukwan ti inaramid mo, Alben. Binulan lakit din nga agsasabali a babae ti mangbirbirok ken ka. Nanang, saan kayo kadi pala anay ruwama ka na yun nga damang birbiro kanya ka babae? Basolyo, apay nga mintay nyanakdak agwapo. Sana ka makiang-angaw ken ka, Alben. Saanen anasayat day ta kababalin mo. Pagay-ayaman mo dagi ti babae. Basol ko aya, kat isuda mo't yung mas asidag. Saan mo kumamot ida pang namnamaan no paglulukwam laang ida? Saan ko'y daapang namnamaan, nanang? Isuda ti mang namnama. Aywan kaya, nagsweldo akon. Atoy. Pare ti panagadal ni Janice da itoy. Ay na, agyaman anak ko. Talaga saan mo malipatan ti para iti kabsat mo? Day ta ti pagyamyaman launay ken ka. May sa laang ti kayat ko abalbaliwam nga ugalim. Ti kinalaing mo nga agbabae. Sa anak nagbababae, nanang. Nasing putak, no sa andak nga asitgan na giti babae. Manong, agyaman itinted mo nga allowance ko. Tawanan yaman na, Janice. Basta ti kayat ko, makaturpos kay ti panagadal mo, ha? Ang mga nadamot ten boyfriend mo dita. Awan, Manong. Di kay madanagan. Taikarigatak ti makaturpos. Kan, sa anak pa'y makiboy-boyfriend. Nasayat mo't nga raw, no kasta. Tapno sana masayang ti pagbambandugak. Ikarik day ta kada kayo, Manong. Awan ka di ti katwam? Mabalin ti agtugaw iti abay mo? Awan mat nakatugaw iti day tatugaw? Kanayon ka makita diti kantin. Siguro, agtrab-trabaho ka mat iti may sa kadag iti building diti asidag diti kantin. Awan, ditak lang sango a building. Kastagayam. Dita ak matlikod a building. Ay, siya kayam ni Alvin. Sika, anyat nakan mo. Siyak mat ni Wela. Tangay, agas sidagla nga building tayan ta. Sigurado amasansan ti panagkita ta dito. Kanayon ka mat amakita dito eh. Siyak siguro, ti saan mo amakit kita. Pasensya kan. Saan mat kami na dagiti tao iti aglawlaw ko ti sipsiputak. Di, kaya ta sa wanday ta, asya, kat dagiti tao iti aglawlaw ko, ti sipsiputak. Depende siguro dahi tayo ti tao. No, kastaman ti aramid mo, siya kat saan. Okay. Ngam ita, tagam amutan. Kanayon nakmat siguron ang mailasin, tunggal umayak dito eh. Sigurado na ita. No kayat mo, alaak ti number mo. Takanayon tan ngagsabay ngagmerienda. Uwan kayat ko dayta nga imbagam. Manong, adto'y ti grades ko. Kita mo, nagngangato. Na, kitak ma. Oh. Wow! Talaga naglain ka. At dagunggunak amang papaadalkin ka. Aramidak ti amin akabaulak, Manong. Tapno ada ipanakkel ko ken ka. Agyaman no kasta ti ka panunuta mading ko. Saan ka kumatumulturad karag iti da duma babae dita? Asaan da nga inlipas ti panagadal da? Da inunada ti nakiasawa. Wen, Manong. Saan kunto nga aramidan ti kasta? Ada kumaibagakin ka, Wela. Anya na ita? Panagkunak, agayata kun kan ka. Agpaiso? Panagkunam ka di kat agang angawa. Nauray ko matlaangan ti panangibagam iti dayta.
Tapos mo, nabayagan nga gayatakan ka. Anya, no kasta, sungbatan ako na dagos. Uwan, Alvin. Agayan ayatan. May samat dahi ti babae analaka nga alaan. Ada ka di ibagbagam? Ha? Awan. Ti ko na, naragsakak. Gapot ta sinong batan na kadagos. Itay pa'y aring-aring day ta cellphone mo. Apayasan mo asong batan. Bayan nyo lang ni tananang. Adamanin babae at tartarayam. Ninanang mo't. Ay amamukan, Alvin. Siguro, adamanin naglulukwam a babae. Makaumamot na ita babae. Kaslatek ka akanay na dumdumkat. Aday ta ka manayn. No saan mo siguro apakitaan iti motibo, wano saan mo nga inaram, saan da dumket ken ka. Basta jak kayatom na ita babae, ta makauma. Nakasaog itay ni Wela. Birbirokan na ka. Apay, likliklikam ka di manen. Anya pa'y ngay pare. Ay, unay kan pare. Kinasaritam ka din. Saan pa? Nasaysaya at no kasaritam. Kat makibrik kan. Saan ka takasta alikliklikam latan? Kasanon no saan nga umanugot, kat ipilit na latta ti bagina. Uray pay. Nasaysaya at no kasaumlatan. Nyamot kami nagtababain, ta saan da makarik na. Saan ka ngagsaw iti kasta pare? Day tabagim ti bagbagaam. Ibagam iti bagim, tasardangan nanti gay ayam iti babae. Jakmat nga rot maliklikan pare. Nangruna na da umasidag. Ket apaman an naalamon ti kayat mo kadakwada, panawa maten. Anya nga rot ti maramidak, naawanan riknak kadakwada. Naimbaglangan ta nakita ka dito'y kantin, Alvin. Ligliklikan na ka di? Saan mo ka di pala amadlaw? Nga maapay. Anya ti basol ko. Jak kayatan, saan kan nga ayatan? Anya? Kasta ka dilatan? Anya nga rot ti maramidak no saan kan nga ayatan? Alvin, adan na pasamak ka data. Iso saan mo kumamot nga ibaga ti kasta. Ay ayatin ka unay. Diyak ka ba ulan ang mapukaw ka itibiyag ko? Pasensya ka, Noela. Nga mag-break tan. Saan kan akayat? Diyak laing pagaro pakasta ti ukaalim. Kalpasan tinapasamak ka data. Ibalang naklatan na kasla basura. Saan ka pinilit? Nagayatan taadwa tinapasamak ka data. Saan na kumasidiran? Sapay lakom. Tasaan mo to apagbabaw yan dahito nga inaramid mo kanyak, Alvin. Sapay lakom. Tapaturugan na ka ti konsensyam. Apay ko maamak konsensya akit inaramid ko. Pakabasula ka din no nalaka amat nagtirik na nagiti babae kanyak. Alangan mo, naitultuloy ko ti makirelasyon kadakwada. Nga oray awanan riknak. Naglakadan tumot ang mapasungbat. Awan pa'y planok ng pamilya. Kahit ko pa yung makaturpos nga umuna ni Janice. Apa man na makaturpos. E ito siguro nga seryoso akiti babae. Dayton kap-kap nekak a babae. Ken kayat ko tay babae. Asaan analaka apagtinagan. Dandani, bakit din nalipatak a birthday gayam ni Janice ita? Ay, dumagasak iti dayta apagkatangan ti cake. Anya day jay, sir? Anya tigatangan niyo? Sagmamano dayto yung cake yo? Dayta? 1,200, sir. O sige, gatangak dito. Adoy ti papel, sir. Isurat yu langan di ta, no nya ti kayat yu amay surat iti dayto ya cake. Okay, mapila ang tay surat ko. Happy 20th birthday, Janice. Adita, naisurat ko, miss.
Siguro, girlfriend mo ni Janice, Manong. Saan? Kapsat ko. Nagswerte matan ti kabsat mo, Manong. Talaga adong dungwak ti kapsat ko, miss. Ada ko mamat kabsat ko akasta. Jay kabsat, akasta ka dong mo kanyak, Manong. Happy birthday, Janice. Pasensya ka na. Dahil talang ti kabaalak. Okay laang Manong. Pagyamanak kit di tadapay cake ko. Ti paborito nga flavor dahi ta. Ay na, talaga love na kanya. Talaga. Diyak kayat nga damang pasakit ken ka. Isa na damang bulbulikin ka, ibagam lang kanya. Awan, Manong. Nagsisingpot dagiti kaadalak. Ang mga nadamot na nagar-aram ken ka akaadalam, Awan, Manong. nagyamanak, ta pinatgam tikid daw kung agkita tamanan iti dayto a restaurant, Julia. Jack man ang mo, Manong. Naapay asan ka matan ang mapagkidkadan. Siguro, adan panagayat mo kanya. Ha? Oh, apay nakiktot ka. Siguro, agpaiso niya. Kaspat lang iti marikrik na kan ka. Agayatak unay kan ka, Julia. Ang mga lukwan naktulang, Manong. Apay kumalukwan ka. Ay ayatan ka. Isa saan kanto alukwan. Sige man langan. Aklunag. Agayatak matkan ka, Manong Alvin. Agyaman ako na, Julia. No, kasta nga ron. Awagan na ko ni kinagan ko. Tamani po dita, agayan ayatan. Sige, Alvin. No day tati ko na. Asino man ang diyan nakitak ang napintas a babae a kakuyog mo? Nobya manen? Katan niya pahingahay pare. Talaga bilibak kan ka, Alvin. Naglakam lang ang maalilaw dagiti babae. Sandangam mo nga agsagaba dalaan kan ka iti udi na. Anya tiyan mo, amang ano magustuak itan ni Julia kat sa anak ang maumakin kwa na. No kasta, nakasagana kan amang ikalaysa. Saan pa'y pare? Urayag pa'y ngagturpos ni Janice nga ading ko. Dahil ko'y manan ti kasuron ko. Awag manan nga awag dahil ti a Julia. Kat amuna nga oras ti trabaho. I-off ko man lang ang ti cellphone ko. Asino ka di mananday ta? Apay asaan mo asong batan ti awag na? Diyak kaya ti madisturbo pare. Amuna mo't nga oras ti trabaho, ngam awag kitin nga awag. Saan mo tadakas nusong batam? Ay, diyak kaya ti madisturbo pare. Apayasan mo asong sumbatan ti awag ko itay. Siguro, ada babaya ka duman niya. Madama ti trabaho. Isa diyak masungbatan ti awag mo. Narigat la ka di asong batam, kat ibagam nga ada ka iti trabahom. Amumot nga oras ti trabaho. Saan ka di? Anya ti amok, no awan ka iti trabahom. Diyak kaya ti kasta nga ugalim, Julia. Uray siya! Jakmat kaya tikas tanga ugalim. Anya pa lang ti kasapulam. Agyaman ang tasinong batam ti awag ko, Alvin. Apayasan ka matan nga pagpakita kanyak. Ita niya aga po pa lang. Saan ka diyak kinunam nga adda saan mo akayat nga ugalik? Ken adamot diyak kayat nga ugalim? Isa na say-sayat nga sinatan. Anya, kayat mo asawan. Awan lang kan ka, tinapasamak ka data. Naskan nga itakdernak, gaputan na alam mong tidayaw ko. Awan tungtungan ta kasta. Nagayatam mo tinapasamak. Saan ka mo ta pinilit? Anya, awan nan kay tibain. Dumteng to ti aldaw a pagbabawyam na ito ngay naramid mo kanyak. Awan rumba nga pagbabawyak, Julia. Saan man na nasimrek ni Janice iti klase na. Agkulkulong latan iti kwarto na. Kasauman ti kabsat mau. Saan namot nga ibaga kanyak no anya ti problema na. Anya? Amangan mo't na darikrik na nanang. Amangan no masakit.
Saan mo't ang masakit? Nga kaslaglala daw. Sige nanang, nakasaok ni Janice. Janice, ading ko, ada ka di problema? Awan, Manong. Apay nga ron na saan ka sumsumarag? Manong. Apay nga agsangit kamatan. Anya tinapasamag. Ibagam ko makanyak. Sorry, Manong. Pakawanan na kuma. Anya ti basol mo. Masikugak, Manong. Anya? Sino ti amati sikog mo? Kasarita tayo. Tagkalaysa kayo. Kat apama na makaanak ka. Lipasan mo lang ti panagadal mo. Awanan, Manong. Saanon nga pagpakita kanyak. Tinarayan na ko. Anya? Diyak amo ti mariknak itiday di akan ito, Mr. Lonely. Kas laglos duyak, ta inaramid da iti kabsat ko, tikas iti inararamid ko. Tuy pagayam mo, Alvin. Agyaman nakpagam Alvin iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, isardeng mo na pagayayaman dagiti babae. Ken uray no kasta tinapasamak iti kabsat mo, tulungam ang makabangon. Aket ala, agsingsingpet kan, tapno nasaya at ti pagbanagam. Laglagi perm, ano madi ti aramid mo, masupapakan tumet iti madi. Nga ingkanto, pagbabawyan iti udi na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alvin. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.